Ano? Iuwi mo ako? Sabi mo, Elmer? Uwain, Lalin. Kaya't ka nga sawaan. Pero, hindi ako maikari sa iyo. Kasi nga, isa Uri akong... asino ka pa'y, Lalin. Uray manupay nga taaklab tinagtrabahoan. Basta love ka. Love ka, Lalin. Sigurado ka, Elmer? Oo. Promise. Iuwi kita sa amin, Lalin. Kaya't ka nga sawaan. Pag-isipan ko muna. Tanungin ko muna sa amo ko dito sa club kung palubusan niya akong aalis dito. Saan na masapol pa'y, Lalin. Sana gaputay ka balaykan kat umikat ka matin dito trabaho. Ano? Saan ka paritan? Agtrabaho ka data, Lalin. Tamok mat adak kritikitam dito eh. Saan ka di? Oo naman. Sana pa naglastog. Pero pudno, malaki ang kita ko dito. Salamat naman. No, hindi mo pala ako bawalan na magtrabaho dito, Elmer. Gusto ko iyan. Nang pidpidutam iti day ta babae, Elmer. Nobyak ni Lalin, nanang. Taga Cebu. Anya, kahit naimbaga nagkinawatan kamay kat sabali mati sa una. Mano po, inay? Ha? Nanang, anya kay kadi. Manugang yun ni Lalin. Anya, mga asawa kan, kaawang pa'y panggadam, Elmer. Ay na, agtrabaho akto kadi. Anya trabaho to'y sarong ya manubya maya. Ha? Saan kumamot akastaan, nanang? Masaksakitan mo't ni Lalin iti kasta pa nagsasauyo. Kadagpay sumot! Anya trabaho na, kunak! Ako, nanang. Agtrabaho, iji club. Anya? Club? Nukas na! La. Di yun ituloy ti kayat yung ibaga. Isimpayo kit din ti pagturugan mi kinilalin. Tanapuyat. Pag ginanain tayo pa'y, nanang. Unay kat nagpaisaw ti panagniw-ngiwat bon, bakit? Di ka lagbain. Si sasangaw di manugang mau. Ngamkas di kitin ti pagpagab. Kapud no, mate! Saan mo ta napintas? Napimpintasak pa'y ang adayaw. Nga uray bakbakutak ngam isaw. Naay. Ay, jayla pa magina magtinapintas. Kan po daw nga men, iso na dismular, ti kinalaad na. Hustawn! Aglablabas kan! Nauyaw kamot unay! Kung namatlan napintas kamay! Kung napintasak mo ta talaga, inasawa na kaya no sana ka napintas. Alaman, kan sana gwapo dyan nakta no sana ka napintas. Alawanan! Wanan no iso ti pamatay! Ngam iba inam kumamot adi manugang ta! Manugang taya dayjay. Kasandap mo ta nagkasar ka ni Elmer. Kasano amay kasar ni Elmer kat sadot mat? Awan matrabaho na. Gusto mo ta no saan na may kasar. Tanjak kayat dayjay agbalin na manugang. Never! Elmer, honey? Gising na? Simbang ba't ka matgaya man, Lalin? Oo, Elmer. Adain sangpet ko amakan. Agar mo sartayon kadananang kantatang. Nagsingpat ka matan, Lalin. Kahit, kumusta ti? Nagpat nagatrabaho nga eh. Mabuti naman, Elmer. Dakil siguro ti natgadamaan niya. Ta naladaw ka si Mang Putita. Meron naman, Elmer. Mala, mangantang aro din. Kalpasan na. Agin na nakamatan, honey. Elmer, apay no pagsardeng mo niyagtrabaho ijay club nila Lain. Ay na, tatang. Sayang timat-matgadan na ijay. Nagdakil tikita na ijay club. Uwan ang asawa mo nila Lain. Kasarlat kurang ka na kayaw. Tagdenden na kayo kat ngarudahin. Apay, di kagimaw. No sabali alalakay, ti mangitibol kan kuhana. Saan? Tamawatak mo ti klase ti trabaho na, tatang.
Ay na, pagsardengam din, ta si katag trabaho, anak kao. Awan mo't nga rod master ka na trabaho, tatang. Awan ano di kag sapaw. Ngam no ipasnag mo tag sapaw, makatrabaho ka. Wentaw, tatang. Inay, bigyan ko kayo ng pera ninyo? Ha? Nay, nagmayatan. Jaklaim pagarop, hindi ka pala naimot, balasang ko. Salamat ha. Walang anuman, inay. Ay na, nagsaya at kagayam amanugang. Bigyan ko ulit kayo bukas, inay. Ha? Ay talaga? Ay salamat uli. Ay na, magkan kalalin manugang ko. Ay na, nagpintas kagayam. Si inay naman, sabi niyo naman noon na hindi ako maganda. Ay na, noon yun. Pero ngayon, maganda ka na. Pare Maton, dumagas ka pa ya. Nay, na yan pare. Nagsapamat nga arag na itan. Una pare, bungar. Naimbagpaikan ka pare. Uray, saan ka kagtrabaho? Agbiag klata. Gagangay na pare. Agsyat ta pare. Saan pare? Papanamaya. Ay, inak man na nagtrabaho pare. Mala. Aganos ka. Ngam no kayat mo atuladan nagpare. Mangkita ka mo ni tinubya. When no asawa kasi tinubya. Taore ag tugtugaw ka itag malmalam. Mangan kan tulata. Dahito'y lang tinatgadamita, lalin. Apay, basit tinangitibol kan kaya. Kuan kasi, pagod ako, kaya umuwi na ako. Anya ka matay? Anya ko mati pagkabanugam? Kat saan mo't anarigat ti trabaho mi club? Masama kasi ang pakiramdam ko, Elmer. Sayang ti birok mo. Masama nga ang pakiramdam ko. Nanghihina ako. Malalala. Aginanaga nga rodan. Maturog kan. Tapno makaornong ka manin itipigsam. Rumarak. Oh, saan ka na naman pupunta? Basta. Ada pa parami kadagiti babarkadak. Maglalasing ka na naman? Ay na, uray ata sa anak mo't amang ririribok no agbarte kaklalin. Mala, maturog kan. Ay na, konak no nalipatan na kon, Elmer. Mabalin ayamat niya ramitik ti kasta. Ay ayatin ka. Elmer, sapay ako mata, siya kalaang ti nobiyam niya. Unmat, si kalaang. Ita, kan itiag na nayon. Ha? Talaga? Ay, kat, maturo ka ito pagdagdagusak na ta. Wen, kat manipod ita, rinabiin ang maturog ak diti dagos mo. Taagawid akitel daw. Ay, agpay sa Elmer. Oh, thank you nga talaga. Awampay nila lain lakay. Awan pay. Ay, sapay awang kwarta kon. May siya kamatabakbakitan. Sikati malaan di anak mo. Kat talaga mo ta siya akta na pintasak. Iso agwapo di anak ta. Siya akti malaan na. Taugalim ti kayat ko asawan. Sikati malaan na iti ugalay. Ay na, dola amin ngay bagbaga malaklakayan. Ay, agina kami nga rod, dagpada kami iti ugalay. Day tangamin ka tabakbakitan ka pilosopaw. Magtal na ka man. Laklakayan ka labed. Na- Aguli magkalata ka din. Ay- Jak mo't pilpilitan namang taditi kwarta nila lain. Iso mo tag dis no daw. Ada na damag ka, Elmer. Pudno ka day nga da babaem. Ha?
Kat ititagos na ti pagturturo gamit ti rabi ay. Wain, tatang. Jakmat ngamin maliklikan ti sulisog. Ay, nanak ko haya. Kasanaan numamuan nila lentar aramidam. Sigurado apanawan na kanday jay. Saan mat siguro, tatang? Mangpili ka ni ti kapkap na kam, anak ko. May isa ko malaeng ti danaam. Abay, di ka mabaen kinilalain. Si ka lang aro din ti pakpakanin na. Ngam adda pa'y laganas mo amang loko kinkwana. Tatang, agbaliw kan tanasapa pa'y anak ko. Di mon orayan nga dadaga sa mapasamak sa kanto agbaliw. Imbis aday ta agbisbiso tar aramidam. Sumapol ka kita iti trabaho. Elmer, punta na lang tayo sa ospital. Sana gagangay la gurigor dito ay. Lalay, adda kwartam dita. Wala, inay. Hindi kasi ako pumasok sa trabaho ko. Anya, apay nga minadi kasi mrag, sayang tisapol mau. Asikasuhin ko kasi si Elmer, inay. Ha! Si kasiguro tinangtad iti sakit ti anak ko. Tagtrabaho kay di club. Ha? Amang ano'y nakaram, iti sana maagasan na sakit, iso akasta. Ala, hindi naman, inay. Nanang, anya kay ka di. Papanawang man lang ita, babae, Elmer. Saan, nanang? Awan mga sikaso kanyak, no papanawin yon. Anya pelat maganap mo kan kwa na nga ikat saan mo tan trabaho. Papasok ako bukas sa trabaho ko, inay. Rumbang lang nga, tanay. Awanan ti may gatang iti masapsapol di ti balay. Naimbang nga orasyo, manang. Ito ti balay da, Elmer. Oo. Bakit si Elmer? Kwa, nabayag nga menan nga saan nga may dagus ko. Masikugak nga menan, kat iso ti ama to inawak. Ano? Hindi totoo yan. Hindi magagawa ng asawa ko yan. Anya? Asawa? Agtala ka man? Katnawan asawa ni Elmer? Ako nga. Ako ang asawa niya. Anya? Bakit niya nagawa ito sa akin? Bakit? Anyat panggadam, Elma? Kwa, ada pwesto nga pag-iinuman ijay sentro, nanang. Dakal tikita iti pwesto, balasang kao. Dakal ano weekends? Ngam na weekdays kat medyo nakapoy. Sana balain. Tinapatag, at dalat na pagkwartaam. Sige, agnaid kan diti balay. Tasikat ti kayat kong asawaan dyan ako. Ha? Ngam, ada madyasawa na ito nga may sa. Yakla yung pagarup nga, dua kami matgaya mga asawa ti anak yo. Ulbud matdadya nga anak yo nga. Malapakawan namon. Gaga nga iti lalaki, masulisog, mailawaan. Adan tupay babae, mailawan, lalakin tulakit dain. Di ka madanagan, tasika ti kayat ko aparay ti anak ko. Ha? Sandaan nagkasari ti dayja babae. Papanawa kong dayjay, tasikan tagnaad ti balay may. Alis na ako, itay. Kasi hindi na ako welcome sa bahay na ito. Pinapaalis na ako ni inay. Saan ka din nagbalew ti panggadang mo? Balasang kao? Hindi na. Kasi ayaw ko namang dalawa kami na asawa ni Elmer dito. Uuwi na lang ako sa amin. Masakit man, pero ako na lang ang magparaya, itay. Balasang kao? Sige po. Pakisabi na lang kila inay at Elmer na umalis na ako. Apay, pinapano yun ni Lalin nanang? Kahit anyad kayat mau,
Dua, ti kabalay mo nga asawa. Nilalinti kayat ko, nanang. May mayat ni Elma, tadda pagsapulan na. Oresan ngagtrabaho at dalat ta jay pwesto na kumit kita. Nilalin ngay, no sana sumra ki jay club nga, awan kwarta. Nanang, Iso ngagpaimbagkan, tapno maasikasom ti panagsikaw, kan panaganak to ni Elma nga asawam. Manipod adak iti balayo. Saan ka nga matagtagari, Elmer? Saan ka mat nga sigud nga kasta? Saan ka nga naragsak iti kaadak itoy? Masikugakon. Adyan to nanakta. Saan ka nga naragsak? mas daawak lang amin, Elma. Talubulan pa ilanag ang amuta. Ngam dakkelin ta tiyan mo. Kat talubulan mo dato si Kokon? Ngam, apa yan nagdakkel ta tiyan mo? Kasto nga talaga. Dakal siguro ti bibita Iso nga dakal dato isyan ko. Ha? Ay na, hanak man nga pagkatatapan iti madi. Ngamen, si kalaang tinangirok maakit dayaw ko. Lalaki ti anak ta, Elmer. Oh, apay nga kaslan na tulala ka nga nakakita itimpas nga akong anak ta, Elmer. Saan ang nagtaod kanyak timpas ngay mo, Elma? Nasapa rin warti si Kugmo. Inim abulan na pailaang ng rimwaren. Kwa. Premature nga min nga rimwar. Di na kon alilawan, Elma. Kinasaritak ti doktor mo itay. Kat 9 months to ubing arimwar. Ha? Hoy, Elmer. Pimanaw mo dyan ni Elma. Nabainan siguro, nanang. Iso apim manawan. Awan rupa na niya parang nakanyak. Isulaang ti pimanaw. Imbati na ti anak na. Anya? Tulog na, baby. Tulog na. Tulog na. Aday ta. Nakaturog matlangan. Ay. Jak mabalin na guraan day ting obing. Tawan amo na iti mapaspasama kita. Ay. Jak kayat nga iraman iti naramid ti nanaganyag. Ay. Kapilitan niya awirat. Taimbati mo't tanti nana. Elmer? Ha? Lalain? Adda ka? Oo, Elmer. Miss na kita. Oray siyak, Lalin. Oh, agyaman na nagsubli ka. Pakawanan na kumay tinaramid ko iti kalabas. Makunkonsensya ak, Lalin. Sorry. Oo, napatawad na kita, Elmer. Mahal na mahal kita. Oh, agyaman ak, Lalin. Kunak no talaga linipat na kon. Oray siyak, si katay ayatek, Lalin. Saan kat aday dyan nga ilma? Kat ulitag tagkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan na kuma, Lalin. Umalis na si Elma pero iniwan ang baby ninyo. Anak laeng ni Elma daytoy, Lalin. Inalilaw nak. Imbaga na aputot ko. Ngam saan mo't gayam. Oo nga. Hindi mo naman kamukha. Maitim at kulot naman si baby. Uwen, taatapin mi nga ang mga nuputot ti foreigner daytoy. Kaya pala. Pimanaw, kat imbati na ti anak na kada kami. Ay, alagaan natin si baby. Kawawa naman. Uwen, Lalin. Di tay rubang nga iraman ti ubing itinagbasulan ti inana. Kat agyaman akmanan kan ka, Lalin. Gaputan na pagkawanak, itinagbasulat kan ka. Oo, kasi nga, mahal na mahal kita, Elmer. Ay ayatan kamat unay-unay, Lalin. Okay, tanya ti planom itaading ko. Saan ka pa yung nagtrabaho?
ko, Manong. Panggap ko kumati agsubli di syudad. Agsubli ako may tisigo na trabaho. Ay kat nasayat dahi ta planom. Hanggang asino nga iti mga iwan iti anak mo no bilang. Dayta nga ro ti parikot ko, Manong. Kasaritak to ni Nanang nanyat ko nana. Numayat ang mga iwan iti anak ko. Agsubli ak iti sigo da trabaho. Una, pauitan tulay dan iti kwartada. No kasta ti planom ita. Sigay, mayatak ang mga iwan iti anak mo, Mika. Agyaman ak unay, Nanang. Ngam ikarem, nga ipay mo amin akasapulan day ta anak mo. Kan siyempre, kasamatan kanyak ang mga iwan. Ha? Uwan, Nanang. Di kay madanagan. Ipay ko amin ang kasapulan nyo. Nasaya at no kasta. Kan may sa, ikarem, adimon sublian ti kayan ayat mo. Awan serbi na ti kasya alalaki. Kita amita. Naganak ka, ngampulos ngawan intulong nakan ka. Ni ultimo umay sumarungkar, awan. Uwan nga rod, Nanang. Di kay madanagan. Namimpinsanan ang napunas ti panagayat ko kan ni Lloyd. Gapoy ti san ang nasaya at ngay nararamid na. Iso ati anak ko laang ti pampanunota kita. Welcome back, Mika. Nasaya at nagsubli ka dito yung syudad. Wen friend, tamasayangan anak mo titi trabaho no bilang laang. Aywan sayang at talaga. Aywan gayam. Asino nga iti mga aywan iti anak mo ita? Ay, asino pa'y kumangay. Ninanang ko Isulaang mo tinawaya ang mabalin ang mga awir iti anak ko. Kasta ka di? Ay na, day tamot ti pagsayaatan na. No adda pa'y laang tinaganak akatulungam. Iso anagasat ka. Taadda pa'y laang ninanang yu at tumultulong kada kayo. Ngam para kanyak. Naidumduman ni Nanang. Ngamin, sa bali. Kas ko maita. Imanugot nga aywanan na ti anak ko. Ngam adamat kondisyon na. Masapol ka nung nga ikakiti kwarta iti binulan. Anya? Uwan, Lisa. Sana libre ti panangaywan na iti anak ko. No ti daddo mga inak at urayan dalaang no adda maitid kadakwada. Sa bali ni Nanang ko. Makapungtut pa no kasdi nga awan maitid ko a kwarta. Anto iti kwartayo nanang. Nang ipawit ni Mika iti kalman. Hanggang italang inyag ko. Ha? Manungay day ta? 4,000 nanang. Alawan siya lang daytoy. Saan kayo matan agumatang iti diaper kan gatas ni baby. Tadamat impawit na. Ito na. Anya? Na yan day di babae. Apay 4,000 lang timpawit na. Nanang. Ha? No kastamot lang. Agawid lang dito'y balay. Umikatan iti trabaho na. Taisaw ti mga iwan iti anak na. Nanang, apay ka di akasta kayo. Amuyo mo't akasubsubli lang ni Mika iti trabaho na. Kan may sa, awan mo't paggastusan nyo dito'y balay, tapno kurangin nyo na ita. Awagam ni Mika. Ibagam kan kwa na akurang timpawit na. Ha? Adda utang ko anasken abayada. Iso anasken anayunan naman tipawit na. Hello, Manong Kevin. Siyak day tao, Mika. Nanang, kumusta kayon? Apay akurang timpawit mo a kwarta? Apay 4,000 lang. Imbagak matkan ka, nga dautang ko anasken abayadak. Lungkuday jay. Ha? Nukas tamat lang akurang-kurang tipawit mo. Agawid kalangan, tasikan ti mga iwan iti anak mo. Nanang, apay akasta kay matan. Sige, inton sumaro no. Nayunak ton ti ipawit ko. Day talaang tinaipawit ko ita. Takasubsublikat nga ron iti trabaho. Maawatan niyo ko, mama. Ha? Kunaklakit day no adda ka makatulong kanyak. Saan mo't gayam? Nanang, Nakasaritak ni Kevin iti kalman. Isungay mayak dito ita, takayat kakasarita, Helen. Ha? May papanitian niya, Manong Julio? Di mo kumamot ung tante anak mo, gapulang iti kwarta. Unay kamutan. Ha?
Panunutom kumamat nga iso nga danimi kay jay syudad nga agtrab-trabaho, ta para kada kayo iti apukom. Apay nalakatag sa apul iti kwarta. Di kagsaw iti kasta manaw. Gaputasakbay anapan ijay syudad ni Mika. Nagsaritaan men ti may papan itigatad anas ka niya ipawit na kanya. Nakapungtutak ta 4,000 lang timpawit na. Aniya. Apukom day tayo ay wanam. Ang dawatam iti dakalagatan janak mo. Aniya, kamutan. Kasla di mo anak ni Mika iti kastang kararamidam. Sardangan nak manaw. Awan amom iti anyaman ang nagsaritaan may. Isu asaan ka kuman ang makibiyang. Tatang, nakitak da lola. Kadwan na ti anak nan ti Mika. Nagkapuday di balay daan ti ising. Ije ngay pagayayaman da iti baraha. Anya? Ay, sige anak ko. Tay naktuman kasarita ni Lola. Apa nakapulis ka, Mika? Papanam katrabiin. Mapanak ije palengke, Lisa. Adda ngamin nagaplaya ka restaurant ijay. Agserva kiti makan. Aging galaang matita alas 11 ti rabii. Anya, ay unay kan. Kasla saan kamutin ang mabambanog iti kastangar aramidam, friend. Mabambanugak mat, friend, ngam kasapulan. No ti sweldo lang ije pagtrab-trabahuan ta tinam na maek, kurang at talaga. Anya, Ayos lang ko man, no sana kas din ni nanang. Ngam no kurang ti ipawit ko. Agungat mat. ngam panunutam kumamot ti salunat mo. Sikat ti nakakaan sinubilang laang. Agasam day na, mapuyat ka. Manulaang nga oras ti panaturog mo. Agriing ka manin ama sapa inton bigat, tapno mapan agtrabaho. Ay na friend, di mo mat parigatan ti bagim At ni Mika ijay syudad nga agtrab-trabaho para kada kayo nanang. Ang amanya ter aramidan nyo. Agsaysayang kayo lang iti kwarta. Na, anya ka din day tangay bagbag amanak ka. Awan ba't dakas ngar aramita ka? Di kayo naglibak nanang Ada nakakita kada kayo akanayon kayo amapan ijay sugalan. Saan la amay sa hunod dua a tao tinakaidanon kanya. Anya, Panunuton nyo kumamot ti rigat ni Mika ijay syudad. Di namat pidpidutan ti kwarta nga ipawpawit na kada kayo. Nukurang ti maipawit na, nagaduti sa uyo. Awan pa'y pakibiyangan nyo numasayar ti rik na ti padayo a tao. Gapu iti panagsasauyo. ha? Pangasiyo kumamot nanang. Sardengan yon ti panagsugsugal nyo. Ikuy-kuyog yo pa iti apu ko yo ijay sugalan. Isardeng yon dahi tangar aramidan nyo. Hello, Manong? Siyak day to'y, Mika. Imayak la nakiawag dito'y ayandamanong Ay, kumusta kay mo nanang? Awan niya, manon alawas tinapalabas. Aping awan pa'y lang ti kwarta nga ipawit mo. Ha? Kasapulak ti kwarta. At dapay utang kaw ije istor anas ka na bayada. Daya par tinutang ka. Anya? Aping imutang kayo katadumot di diaper nga impawit ko. Adaw, ngam ka na yun mat ngagsukat ti anak mo. No adaw ti reklamaw, agawid kalangan. Tasikan ti mga iwan iti anak mo. Nawatam. Sige, nanang. Inton bigat, ipawit ko amin na sweldok. Alaan yung tulatan ka ni Manong Kevin. Oh, apay kasta ti lang ha, Mika. Kasla na unag ti pampanunutang. Pampanunutak lang amin ti kasasaad ko ita. Nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kwarta man nanti ibagbagana. Dinakman la sinaludsod no kumusta ak dito eh. No kumusta ti trabahok. Basta kwarta laang tinapatagkan ko na. Anya, Sipod paya. Jak narik na ti panagayat kan pamatag ti may nga ina. Ngamin, tila napatagkan ko anak at ti mayawatan iti kwarta. anya ngay nga rod, friend. Sapay lang kumata dumtang to ti gundaway ama kaamiris ti inayo. Sapay lang kuma. Saan ka mapukawan itinamnama, friend?
Maamiris nanto dayta. Hello, Manong. Hello, Adingko. Kumusta ka matan dito syudad? Ayos lang, Manong. Da kayo, kumusta kayo? Kumusta ti anak ko? Mapanda ka di kanina nang di tabalayo? Ayos kami lang. Awan, umay naman dito itong galawan aramida ni Nanang. Ay, uwang gayam. Sa dino ka di ti pangigasgastusan ni nanang iti kwartang ipawpawit ko. Adda ka di gatgatangan na nga arwatan da. Adingko. Ang damat. Nasayat nga rod no kasta. Sige, baliwan tanto tagsarita. At dapay napatang nga ramidak. Aramida? Nalpasan ti oras ti trabaho. Sana ya? Uwan Manong. Ngam, at dapay naskan nga ramidak. Apay di mo impakaam mo iti kabsat mong agtrab-trabaho ka iti rabi eh. Ay na friend, imbagam ko iti kasta, ibaga namit iti inayo, tapno maamuan na. Ay, saanan anaskan, friend. Uray maamuan nang agtrab-trabaho akiti rabi eh. Awan bibiyang ni nanang kanyak. Maragsakan kiti Anya, ay, unay matanday na klase ti ina. Iso nagasat ka, tasana kasi ti inak ti inam, Lisa. Apalan ka nga ron. Kanayon da ka akumustaan dagiti naganak mo nga ure adan pamilyam. Angam siyak, umawag dalaang no kasapulan dati kwarta. Ay, lumabalin la ko maagudwag ti bagik, inaramid kon. Tapno dakkal agatad ti mayawat ko iti inak. Barang maapresyar na mater aramidag. Gayam, kumusta matan ti anak mo dyan syudad, Helaine? Ay kat nasaya at lata, Manong. Dayay, agtrab-trabaho lata. Kasta. Kumusta nga iti panagipaw-pawit na iti kwartaken ka? Awan mo't parikaw, gaputa ipawit na mo't tigatad nga ibagakan ko na. Kasta. Idi na minsan nga imawag ni Joyce. Nakunana napanda kanon nangan iti restaurant nga asideg iti palingkay. Idi kwan. Saan daanam namaan animi ka tinagi-serve iti makan kadakwada? Makan ko nam. Kat no iji opisina ti pagtrab-trabahuan ni Mika. No, iti aldaw. Ngam no iti rabi ay agtrab-trabaho iti panganan akas sideline na. Nakuna ni Joyce, ta sinaludsod na ti kasinsin na no apay anasken nga agtrabaho iti rabi ay. Amaw, no anya tinsungbat na. Anya, Tapno isupay ka no nga inayon na nga ipawit na ken ka. Tapno lang awan mangeg na asao, manipod ken ka. anya. Isu a panunutan ti rigrigat ni Mika ijay syudad. Ang mga nuti amom ket nanamay ti biyag na ijay. Saan? Anya. Nasaya ata si Mangput kan, Lisa. Apay akas tamatan ti lang Mika. Agakapsotak nga rod. Maulawak. Awagak ko man ni Manong kung jak makabangon. Jak maala tinaka-charge sa cellphone ko iji kusina. Anya. Ay na, ang mga nunaalam mo day tayo tinalabas ang panagpuypuyat mo. Maulaw. Mano lang ang ngamin nga oras titurog mo tunggal rabi eh. Mabit lang ang mangisaganak iti makan apagsangwan ta. Mika? Mika? Kalaat mo tin anagulimak. Ala, napukaw nan samot tin tipuot na. Hello, ading ko. Hello, Manong. Siya daytoy. Nilis agayam ni Mika. Ha? Manong, ada kami dito ospital ita. Inyag mi ni Mika ditoy. Gaputa kila at matan anapukaw ti puot na. Anya? Umay kayo kumamanong. Tapno mabantayan yung mat ni Mika. O sige, Lisa. Mapanak ijay ang dananang itamat lang. Ipakaamok na ita na pasamak. Mika, ading ko. Ada kanin. Kumusta kan? Nasaya at matlata, Manong. Iso na lang tagakapsutak. Ti anak ko nga'y.
Di ka mandanagan iti anak mo. Ada ka ni Uncle Julio. Imbati mi kan kuana. Kasta ka di. Mika, anak ko. Kumusta tiriknam? Nana, Ay, Mika, anak ko. Apaya di mo man laing pagbaga ka na kami nga babusum at gaya man tibagim iti katratrabahom. No di da ka nakita ni Joyce, di mi pa'y namuan. nanang. Inlimad ko ti amin. Gaputadyak kayat nga ibaga ti tao ang nakakaasiak. Inaramid ko amin dayjay para kada kayo. Tapno dakkalagatan ti maipawit ko kada kayo. Tapno awan mangag ko nga kakasakit na sarita manipod kada kayo. Mika, anak ko. Pakawanan na ko, ma. Amo kabasol ko amin na ito'y. Kapo iti kinamanaging bubukod ko. Akwarta laang timang ipapay itirang sa kanya. Diyak man la pinanunot ti salunat mo, anak ko. Nanang, Pakawanan na. Katika rin. Sulnitak ti ado anak kurangakan ka, anak ko. Ala, umay kan, tatulungan ka, bumangon anak ko. Tapno makapangangkan. kabalak ti bumangon, nanang. Napigsa akon. Mika, anak ko, bay anak ko maamang asikasukan ka. Awanan kwartak nga itid ko kada kayo. Ha? Sa anak mo't nga agdaw-dawat iti kwarta, anak ko. Adaman wano awan, saanan anapatag dayta. Bay anak ko maamang sulnit iti nagkurangakan ka kasinam. Nanang, Nakasaganak ang mga ramid iti amin. Para kan ka, anak ko. Katsapay ko mata mapakawanak iti nagbasulak. nanang. Nabayagan ang napakawan kayo. Gaputay patpatag kayo unay. Juna, kadagiti amin nga agararam kan ka. Asino nga ti planom nga aklunan? No da kayo ti damagak, nanang. Asino ti kayat yo para kanya? Ni Jun ngamin madlawan na singpet, kan man nakimisa. Agpada tayo gayam iti kapaliiwan, nanang. Ni Jun mo tinakitak anatak ng kadakwada amin nga agdatdatan kanya. Kan isu ti pakarik na ak iti ayat. Agad, anyapay lang arudar-aramidam nga ay. Aklo na mo na. Agpadamot nga da trabaho yo adwa. O nanang, talaga ang plano kun nga aklunan ni Jun. Kat naibaga na nga agkasar kamin, patgakon, nanang. Sige, makaamo ka, anak ko. Ay na, tapno ibagakan ka, kapsat. Manipod nagamam mo da John kan ti anak mo ani John nasursuron ni John ti makimisa. No kasta. Kadagito'y laeng makimismisa ni John nga anak mo, kabsat. Wen, kapsat. Ay na, idi saan na pa'y anam-am mo ni John jak maawis apulos asumrag iti simbaan ti anak ko. Maragsakan ak nga rod. Tadakkel tinagbaliwan ni John, idinaamamo na ni John. Aya! Mayat nga ron ano kasta kabsat. Manakimisa nga minta anak ko. Di na maliwayan ti mapan mangidayaw iti apaw. Mayat ti kasta, kapsat. Uray kasano ti kinabisi tayo nga trabaho. Masapol nga ikan tayo met ti Diyos iti oras na. Tano saan agapo iti apo. Awan tayo dito'y abiyag. Iso ang masapol aditay liwayan ti agyaman kan kuana. Babaen ti intay panangidaydayaw kan kuana. Wen akabsat, husto launay daytaan na ibagam.
Anya kay mo't tinanang. Didak pa'y amo nga ibainan mat. Ni, apay Jun anak. Adda ka di mati nga inaramid ko. Nangagkuting bagbagayo iti ina ni Jonah. Apay, masapol nga ibagayo nga itala na sursurok ti sumbrag iti simpaan. Ay, pasensya ka na anak ko. Ibukbuking dak mat nanang. Naibagaklaang mga anak ko. Wen, ngem saan nga amin abanag ket masapol nga istoryaan nyo iti sabali a tao. Pasensya ka na anak ko. Pakawanan na ko ma. Agkasarta ko man, Jonah. Adakan ka day Jun. Di ka madanagan. Makitinulong ak iti magastos para iti panagkasarta. Uray simple la siguro na selebrasyon ti kasarta. Basita ti awisan ta bisita. Dayta, ket no okay laken ka. Una, awan mat problema iti dayta. Tinapatag, agbalin aligal kan mabindisyonan ti panagdanata. Wena, dayta ti kapatgan, Jonah. Praktikal ti biyagitan. Sana na masapul ang nagarbo ti sagana. Uray nyaman dayta apasken. Wan Jun, pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sata. Ha? Talaga? Makiasawa ka, Jonah? Wan Marley, inton umay abulanan. Ala, kat no plano may matantag kalay sa kini Jasper Anobio. Ha? Ni, kasta ya. No kaya't yun, di ag double wedding tayon. Maminsan ti gastos. Ay na, nagmayat kat kuman ngay no kasta. Ngam, urayan mi paimot ngamin asumang patikab sa tinobyo nga agapoy ja abroad. Sa amin to pagsasaritaan dayta. Kasta ya. Di sumaruno kay ton. Kapilitan na kasta. Akat kumusta ni Jun? Kasmay sa nobyo? Mayat, naragsakak. Takaskan kwa na ti pakiasawaak. Namati iti apo. Naasidag iti Diyos. Ay, agpadata ah. Uray siyak, naragsakak mo ti tinobyok, tanasingpot lang arudan, nagagatpay. Kan kang runaan ti amin, kasi tinobyom, naasidag mo ti apo. Ammom ka diya, day ta ti numero 1 asap sa pulak iti may sa atao. Ti man nakimisa lalaki. Agpadata. Ngamin, mamati ak nga awan to ti rumso aparikot iti nagbaitan mi. Adaman, ngam gagangay tula a problema. Wena, dalakala asulbaran ti parikot ti agasawan, nagpadadaan na mati iti Diyos. Tagpadada nga adda pa nagbuteng na iti namarswa. Jun lakay, agreeng kan, maladawtan iti simbaan. Ito maminsanin makaturturog ak. Ha? Iturog ko pa itan Handa man ang trabaho na bigat. Kakaiso na day off ko. Jun, sumagmamanumit lang ang oras ti pan nakimisat na. Uray agawit ta matladagos. Ay na, si Kante mapano kayat mo bakit? Basta siya iturog ko. Kumusta ti asawa na, Jonah? Si Kangay, kumusta ti asawa na, Marley? Sika talaga, isubsublimot kanyak ti saludsud ko. Sika ti damdamagak. Oh, abe nagsanaay ka ngay. Ada ka di parikot? Si Kapay ti umuna nga gistorya. Sakbay asyak, Marley. Sige. Ay na, naragsak kami ka ni Jasper ng asawak. Ngamin, nagtali na ti kinasingput na idagararan pa'y laang kanyak. Kaslat at dapay kit din nga inayat na kiti husto. Ha? Kasta ka di? Makimismisa payla ka di? Wana, mabalin ayamat alanganan mi dayta. Saan? Naimbag ka pa'y nga rod, Marley. Ay, nagbidutak sa iti pinili ang nakiasawaan. Ha? Ala ka? Ape akas tamat ng tibag pagam. Manipod nagasawa kamin. Saanan asumsumrek ni John iti simbaan. Kan, ininot ti panagbaliw ti ugali na. Anya? Wan, iso ang nagbidutak sa iti pinili, Marley. Nga manyangay,
Adda ditan. Saan mat ang mabalin basta sinaaklatan ni John. Ta nagkasar kami kat nga ron. Sana kaskarina ti makisina iti asawa. Iso ti makunak, ikararagam latan Ikamang mo kini apo ti anyaman na pagdaldalanam ita. Jasper, ada sa nga ilimitay. Nakasaritam ka din? Ay, uwan manong John. Kaanak akday jay. Kasta? Anyang iti gagaranakan ka? Umay dumaw dawat iti kwarta. Tapag nayon na kanu iti tuition fee na. Anya? Sikat imang papaadal iti kaanakam? Tultulungak ti kabsat ko. Tawan mo't trabaho ti kabsat ko nga mana. Tultulungak ida, taka si damat. Barang makalpas ti kaanak kat matulungan ang tumad dagiti dadakkel na. Nagsingpat ka matan, Jasper. Ay, no siya kakit saan nga balin ti kasta. Ha? Pagbanbanno ka? Pag numaran ka ti sa balin? Ha? Adalagat may tulong. Apay ka din na saan ngay? Ay, uray pay. Diyak kaya ti kasta no siya. Idulin ko ati kwartak. Isungarod nga da bangko, tapno da pangidulinan iti kwarta. Ha? Agruam ti tawa mang namnama iti sa bali, no panpanuyuyam. Iso ano siya, saan ko nga ugali ti tumulong ken agpautang iti sa bali a tao. Nga uray kabagyak a mismo. Saan ko apadpadaksen ti anak ko, Jonah? Ngamsigo den akasta ti ugali na. Adda imimot na. Naturay kan istrikto. Kan sigod asaan aman nakimisa. Ti amok nga rod kat nagbalbaliwan. Ngam nagsubliman matan ti sigod nga ugali na. No kasta. Panagin ko kunala ang timpakpakita na akinasingpet idi agar-aram pailaang. Nanang? Kaslakastan anak ko. Tain subli na matmanan ti sigod nga ugali na. Paspasin siya am kumanti anak ko, Jonah, wan. Aw-awatem kumalatan. Wan nanang. Uray anya pa'y ti kinatao ni John. Asawak lata day jay. Isu nga ano sakti anyaman nga ugali na. Nagsweldo kan, John, ha? Wan, si Kangay. Kasusweldo kita ngam indiretso ko na ti bangko. Imbangko kami nin. Dahita sweldom ti gastusan ta iti inaldaw. Kaya hindi ka nak iti allowance ko. Iti sweldom ti pangalak iti allowance ko tapno sana maksayan ti sweldo. Savings ta day jay. Wan Jun. Ken kita am dagiti gatgatangam tadagiti la importante tanay. Masapol nga gurong ta. Narigat no agbarbarayuboy ta ita panawen. Tanarigat asapulen ti kwarta. Sanay bakit? Ni Nanang. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta kayo? Mabalindag kita iti pabor. Oh, anya day ta, Nanang. Mabalindi pumulot iti kwartayo. Paggatang ko kumay iti agas ko. Ha? Ay, sige ta, umayak di ta no madamdama. Sige nga raw. Urayan ka. Bye. Bye, Nanang. Anya timbaga ni Nana. Umut-utang iti kwarta lakay. Paggatang na kano iti agas na. Anya? Ay una yan. Pamilyado kan, ngamang namnama pa ila iti sweldom, Jonah. Apay, awan sa bali pagutangan na. Adamot dagiti daduma kakabsat mo Awan matrabaho dagiti kakabsat ko. Kahit gaputa si Kati da trabaho na si kalatan tinamnamaan ti inam amang tulong. Ay maditikas ta, unfair. Ala, di ka nagsao. Tasaan akon amapan ijay ayan ni Nanang. Una, pariknamot ngamin ti inam. Ipariknam asaan ka single. Nga dan asawam. Tapno saan lata amang namnamakin ka. Diyos ko. Lawlawagam ko mati panunot ti asawak. Di mo ka di itulok ngagtultuloy ti kasyay nga ugali na. Apo. Isurong ka di ti umno nga aramidan na. Tapno na sayang at laang ti aramidan na. Apo.
Numabalin. Diyak kaya't aguraan ti asawak. Gapo iti makitkitak nga ugali na ita. Impaay mo ti asawak akabinadang ko iti biyag. Katulungak itirigat kan ginawa. Ket agdanggay kami amanggidayaw kan ka. Apo. Iso alaw-lawagam kuma pinakulaapan apanunot na. Manong John, nadamag mo ka din ti problema dito yung kumpanya pag trabahuan tayo? Una nga ron, Jasper. Kasano da ito yan? Agsaramat gaya man iti mabiit. Awan ti mabalin tayo, Manong. Ay, Jack man na muna niya tipod na makagapo. Nyan, adag kun ko na analogi. Adamot mangibagbag nga ilako dan tayo ito apasdek. Ay, kasano tayo nga ro din. Mapukawan tayo niti trabaho. Kapilitan na nakasta, Manong John. Awan mo't lata ti mastra ka katrabaho. Over-idsak nga minan. Iso marigata na nga agaplay. Alakat agan-anos talata ano anya ti adda. Pampanunutag tag negosyo. Tadamit basit urnong ta. Iso na ti aramatek. Uray basit la negosyo. Uray dahi tayo pakanan, no iso. Adda kan ka dayta, lakay. Kumusta to'y pakanan nyo, John? Karurugik pa ilang mo't nanang. Iso apaliwag pa yan, no kasano? Aywan gaya manak ko. Adda mabulod a kwartam. Naibus mo't tay kwarta kon kat ni. Awan mo't gayam agas ko nanak ko. Ay, unay kay mo't nanang. Di kay man mo't mangmalas iti negosyo. Karurugik pa ilang ag negosyo ng utangan da kadagosan. Utang ti buwina manok. No adda ngam no awan, okay lang. Awanin ata na usar konti kwarta, nanang. Ay, awan na talaga, Jonah. Diyak ka imaan ti ag negosyo. Lugi akmat. Awan mo ti umay mangan iti pakanan. Jun, Apay nga takas lag, mamalas sa kakanayon. Bakit? tinasayaat. Agrobot ka. Domingo ita. Inta makimisa. Maliwliwayam nga minan ti agserbi iti Diyos, lakay. Dayta ti kapatgan iti biyag tayo. Ti agdayaw iti apo. Tauray kasano ti panagsalukag tayo. No awan mat ni apo iti kaunggan tayo. Awan serbi ti anyaman aganwat tayo, lakay. Ha? Iso apang nga asim. Danggan na ko ma. Patgam tikid daw ko. Inta makimisa. Kalpasan na. Dumaray tayo iti Bible study iti kaaruba tayo. Napintas ti dumngag iti Bible study. Taado ti maadal tayo asasao ti Diyos. Ay, mabit lang, Mahina ang kalaban. Oh, adto yun ti order mo, ading. Dahil timot kan ka manang, Ala, sumapol kayo iti pagtugawan nyo. Damot ni Pretong sa... Anak ko, ado ti customer mo. Umay katulungan. Ay, uwan man, nanang. Agyaman na ka. Ay na, Jack Amonter Aramida, tanin, nagado ti customer. Ala, tulungan ka, nanak ko. Nay, apay nga ikan nakiti kwarta, John Barok. Uwan na, tapno maramanan nyo mo ti bindisyon na mauawat mi ti asawak, nanang. Ha? Alam nanang, awatin yun. Awate mo na balayan. Tauray siya, inikanakmet ni John iti kwartak. Ay, agyamanak nga road, Barok. Awan na nyaman na. Masapol nga ibingay mimot ati bindisyon nga ipapait ti Diyos kada kami. Kaya't pakawanindak ko ma. Tainim imutan kayo ti kalabas. Saan kaya manasay ati agbalin nga agom? Iso ha, pakawanindak ko ma.